Ove zadnje utakmice, ove zadnje meseci, svi su rekli da vaša ruka se vidi na timu. Kako ste vi zadovoljni to što je Zagreb učinio u ovaj ključni deo sezone? Još nije ništa gotovo, ali vidi se da ova mlada ekipa puno napreduje pa može igrati egal utakmici sa ekipom koje su iskusnije i s većim budžetom kao Vesprem sinoć. Pa Zagreb je i prije mog dolaska bila jedna dobra školovana ekipa i dobro trenirana. Isto tako moj prethodnik je jako dobro radio sa ovim timom i to se vidi. Ponekad je ekipa na neki način ogledala svog trenera i kako je trener taj neki agresivan i hrabar tip, to se prenosi na ekipu. Verovatno sam ja nekom svojom prirodnom agresivnošću, genetskom, doprinio da igrači Zagreba postanu agresivni, da počinju da vjeruju da mogu igrati i dobijati velike utakmice i sve to ne bi bilo dovoljno da mi nemamo i potreban kvalitet. Mislim da imamo i talenat i kvalitet i da u svakom slučaju, bar do sad, ipak smo zadovoljni sa onim što smo napravili. I kako sad pobediti tim kao Barcelonu, koji Zagreb skoro nikada nije pobedio u dve utakmici kad je bio šampion, igrao finale Lige šampiona. Kako verovati, kako to pripremati pre te dve utakmice? Pre svega uvek ih učim da poštuju protivnika, ali da ga nikad ne precene, da se ne plaše, da iako je teoretski ta ekipa bolja, prvo moram da nam dokaže. I uvijek tražim da mi odigramo našu najbolju utakmicu. Ako nas neko u tim uslovima pobjedi, mi ćemo pružiti ruku. Ja najviše mrzim kad mi zbog sopstvenih grešaka ili strahova izgubimo utakmicu, pa posle toga ja ne znam odakle da krenem, šta trebamo raditi. Kad mi odigramo najbolje što možemo i izgubimo, onda ja znam na kojim segmentima treba raditi. Iskreno se nadam da prvo je za nas ogromno zadovoljstvo dočekati jednu takvu ekipu kao što je Barcelona. Dvorana će biti puna. Svi uslovi da mi odigramo dobru utakmicu bit će tu. Barcelona je neosporna favorit sa mnogo velikih i dobrih igrača, pravih zvezda i glavni je favorit za osvajanje Lige prvaka ukoliko ih Zagreb ne pobjedi. Dobro, ovih dana čitao sam španske novine, niko ne priča da je glavna opasnost jedan drugi igrač, da je golman, svi se boje Vujovića. To je dojam koji ste ostavili tamo? Mi jedino, ako kao Štefanson se skinem da igra, pa ne. Oni prilike znaju da ja stvarno sam nekako rođen pobjednik, da uvijek se trudim da izvlačim maksimum iz ekipe, iz igrača, tako je bilo u Vardaru i gde god sam bio, da neke prosječne igrače pretvaram u borce, lavove i naravno da takvu ekipu svako respektuje. Ja sam ostavio velik trag u Španiji, igrao sam godinama, osvajao titule i bio sam i trener sa Ciudad Realom, s njima sam osvojio kup kupova. Samim tim zaslužujem takav respekt. Nadam se da ću ja taj respekt i opravdati.